imini yesabatha mayibe enhle kwabangcwele. Siphinde sibonge sibingelele ekseni kuyisabatha sibingelele kubo bonke abalalela uhlelo sikhumbule kuphakameni. Sibonga umdali weinsuku umdala weinsuku osivusile nanamuhla sabuye sahlangana futhi njengoba sasicelile sathi uma umdala evuma siyophinde sihlangane futhi. Sibonga kakhulu ukuvuka, siyathemba abantu sebevukile, abangavukile abaseyinhlungwini uNkulunkulu azabahambele nabo abakhumbule, nalabo abasemsebenzini nibe nisebenze nenkosi, inkosi ibe nani, sebevukile abaseyindleleni abaphikelele emathempelini endleleni abanye emhlanganweni nihambe nenkosi. Nathi la studio siyayicelela ukuthi uNkulunkulu wasekuphakameni azesikhumbule. Mfundisi sina umfundisi JS Mhlongo, sinaye ubaba uSandile kaMandla, sicela sibingelele. Ake sibingelele-ke kuphi nakuphi la kufinyelela khona iphimbo leNanda FM ngesibingelelo sasezulwini esithi mini yesabatha mayibe enhle kwabangcwele. Amen. Bingelele kuwonke abalali beNanda FM ubuNazaretha onke emagumeni uma nomhlaba emhlanganweni oyingcwele basezulwini sithi insansa enhle yesabatha. Amen. Siyabonga. Singena kulo hlelo namhlanje sisekumhlangano sekumhlangano kaJuly. Namhlanje ke siyabheka ukuthi sisekuyo yini indlela, sisekuyo yini sisekhona yini lapho ashiya khona uShembe ukuthi siba amaNazaretha. Uma singasekho ke endleleni ashiya kuyo sakhishwa ubani, sashintshwa ubani, kungani singekho kuyo. Kukhona lo mjaho umfundisi okubone kuphethwe induku okuthiwa irelay. Yebo. Ubone kithinya thatha induku omunye ayinika omunye, ayithatha omunye ayinika omunye kuze kuyowina. NobuNazaretha ke kwakuyinto enjalo ukuthi uShembe wafika nabo wabunikeza isizukulwane ukuthi nakufanele sibudlulisele kwesizayo nesizayo sibudlulisele kwesizayo. Ayiwanga yini le nduku, sisekhona yini, sisadluliswa kuyikhona khona yini, noma akusekhona yini lokhu thina esikuphethe manje kuseyikhona uShembe akushiya sizodlulisela khona enezizukulwane ezizayo. Sibheka nje into ezifana nalezo namhlanje. Mfundisi, ngicabanga ukuthi namhlanje into esogxila kuyona kakhulu ile ndaba ethi indaba nje esogxila kuyona ile ndaba ethi uma bufa lobuNazaretha nina eNhlal'suthi ngiyobiza ngisho emathanjeni enu. Sizogxila kakhulu lapho uma bufa lobuNazaretha nina eNhlal'suthi siyokubuza ngisho emathanjeni enu. Sizogxila kuleyo ndaba ke ukuthi uma sikhona siyiNhlal'suthi, iNhlal'suthi kukhulunywa ngamadoda. Makukhulunywa ngamadoda kusuke kungakhulunywa nje ngamadoda okuyi amadoda engathi mhlambe okwabagcotshwa. Kusuke kukhulunywa ngayo yonke inhlobo yomuntu oyindoda. Kusuke kukhulunywa ngayo yonke inhlobo yomuntu oyindoda. Ngenhlanhla ke sasikhona kusho lamazwi salalela. Saphinda futhi savuswa sathintwa kwathiwa uma kwenzeka lokho nokwazi ukuthi sokonakele. Sine intshumayelo ngeke siyicaphune kodwa sizothi abantu ake bedlule kuyona ka 92 kamfundisi uMandlala ekhuluma ngesikhathi inkosi iphuma ishiya kuthandazwa ingakabusisi nakubusisa ishiya ukuthi bayifica yafike yathini. Sizogxila kakhulu ekuthenini uma sibuka kungaba sikho yini kulelo zinga namhlanje. Uma sesikulelo zinga uma engabuya angafika sibone sabakhe yini noma ngasiphika. Injalo mfundisi. Ungikhumbuza indaba ngithi yayishunyalwa ilona ilanga lishumayela
ngendoda eyakuyathi izothatha uhambo icela indodana yayiphelezele yase iyavuma indodana wasethi ubolungisa ke sizohamba kusasa yahamba indodana yakumkayo yamtshela ukuthi siyahamba nobaba ngicela ungilungisele umphako nekhehla lahamba nalo isalukwasalo salungisela umphako lasenzela ukhuthi lasenzela nje umphako lo undodana unkosikazi wasenzela amakhekhe wasibhakela amakhekhe amahle amnandi kahle ukuthi uyahamba ubaba washayela izinto ezimnandi bangena indlela bahamba bahamba kwakuthi intambama kwathi intambama mase lishona ilanga kwase kufanele benze ulala nathi bathi mabeguqa benze ulala nathi babona nayi ingilosi ibude ebuduze nabo ifake ezimhlophe ilalele lo mthandazo bathandaza hayi balala bavuka ekseni bangena indlela bathandaza futhi bathi vuka nathi bayibona futhi ingilosi nayi ingilosi badla bangena indlela bahamba njalo lezi insuku bayihamba kwakuzoba uhambo lwezinsukwana kwathi endleleni aqala amakhekhe onakala phela manje amakhekhe lawo akufani nalo ophethe ukhothi alonakala uthe maqala aqala iphunga la emakhekheni hayi bathi mabethi lala nathi hayi bathi babheka nayi ngilosi sithe ukuhlehla isixakwa yiphunga manje lele selikhona njengoba behamba bathi bavuka ekseni bathi vuka nathi babona futhi nayi ngilosi sithe ukuhlehla kakhulu amakhekhe aseqala ukuba nenkinga la esikhaftinini hawu kwathi behamba ngakusasa yaqala indodana yahlabeka yangabi saphila yangena umkhuhlane nengilosi phela isekho eduze nokudla okudliwayo la seqala ukuba nephunga hawu ndodana uyagula bathi bethi liyoshona ngalela langa bathi mabethi lala nathi ayi ingilosi sikude kakhulu wabambeka kakhulu ndodana bathi mabethi vuka nathi hayi labona ikhehle ukuthi no hayi ayikho lento ladlula naye undodana lamfunela indawo la lizomshiya khona ngoba akasaphilile lase liqhubeka lodwa lona nendlela lathi lona maliyothi lala nathi ngilosi yayila iduze ila le ndaba angisayixoxe nami ngithi khaphu ukuthi njengoba mfundisi ubuza kanje lo mbuzo ubuzayo othi awukabolini umphako umphako awunalo iniphunga umphako yes indlela kuthiwa kukude kuphakamini eke siqalaze ukuthi awukakaboli umphako ngoba manje lo mphako uwo oqoshela uNkulunkulu iphunga alikho yini iphunga selikhona lapha kwethu sikhona impela sihlangane sibaningi kodwa lo mphako esiuphethe awumxoshi uNkulunkulu saphethe wona yini umphako kuyiwona wona eke ngicaphune ngoba uShembe mesuka eNtabazo kunamadoda amathathu asuka nawo wasitshela futhi wathi hey mangisuka kunamadoda amathathu kuthe egcineni kuthiwa amagama enye yathi mayifika kuyena yasizisha athi mina nguMasiphula wathi mayithi uShembe wathi ayibona uShembe ukuthi uMasiphula wathi buka wathi uyabona uShembe kwakusiphuka yonke into emhlabeni kwakusiphuka izihlahla kwakusiphuka amadwala wathi mina ngisiphula yonke into ngisho izihlahla ayikho into engakwazi ukuyisiphula uyothi uyatshala Shembe mina ngifike ngikusiphule konke okutshalile yayisisha wena kusenkhohlele igama lesibili kodwa ngiyakhumbula esithathu yathi mina ngubumnyama yathi buka ke Shembe wathi yabuka uShembe kwavele kwamnyama kwathi mbe wangabona lutho emhlabeni yathi mina ngiyokwenza kube mnyama ngisho einhlizweni zalabantu ngisho emqondweni wabo yonke into Shembe othi yabakhanyisela yona ngeke babone kuyoba mnyama lamadoda amathathu le yathi yona ibumnyama ayisicishile isibani
ake sicaphuna incwadi ake sicaphuna incwadi yezikronike 18 soyiqala ku18 siqhubeke nayo ikhuluma uNkulunkulu uyavuma angathi uNkulunkulu kanti unothando olungakanani noma usuka sithembe kakhulu atho umlingi mase awungitsheleka avume akasasiboni siweek athi cha ngeke ngivume abami lapha ngeke sifundele incwadi ke uMikhaya wathi ngalokho izwani izwi likaJehova ngambona uJehova ehleze esihlalweni sakhe sobukhosi nebandla lakhe lasezulwini limi ngakwesokunene nangakwesokhohlo sakhe uJehova wathi ngubani oyakuyenga ababi inkosi yakwa Israyeli ukuba akhuphuke afele erungini Gileyadi na omunye washo ukuthi nomunye ukuthi kwavela umoya wema phambi kaJehova umoya lenkosi iphethe abantu angazi noma engasahambi kahle yini uthi njengoba senje kukhona enongamyenga kufuna sibheke ingakho inkosi la ngathi nami ubuNazaretha uma sengidakiwe anongikhipha kulomuzi kunemizi eminingi la kukhuluma umoya uthi umoya ke ngoba usefuna ukuthi alingwe mina ngizohamba ngiyomlinga uzomlinga kanjani kwavela umoya wema phambi kukaJehova wathi mina ngiyakumyenga uJehova wathi kuye ngantoni na wathi ngiyakuphuma ngibe ngumoya wamanga emlonyeni yalomprofeti yabaprofeti bakhe wathi uyakumyenga futhi uyakumehlula hamba wenze njalo kusho uJehova uthi hayi ngiyakubona wena uyomyenga hamba wenze njalo ethi ke inkosi yasekuphakameni mhlambe emva kwami ngeke ngisaqhubha yathini hayi isho ngoba kubhaliwe la ithi kuyawuvela mhlamba oshembana abothi konke lokhu akuphelele isho njalo kodwa iqale izisho yona kuqala ithi uma engikwenza ungesekona anongikhipha ningikhiphele ngaphandle ngithi intshumayelo ka68 la ikhuluma khona inkosi ithi mhlambe emva kwami kuyoba njani eke kukhona encwadini sokucaphuna khona manje intshumayelo zenkosi ilanga sokucaphuna sikufunde kunje ngoba kunjalo amazwi enkosi ilanga sizowafunda njengoba enjalo ngoba amazwi akhe sizibheke ukuthi akukona lokho eke ngikhulume ngothando sikhulume ngokuthi endleleni iyinde umphako uyabola kodwa uthando njalo kuya ukuthi lo msonakala umphako lungavumi engikhuluma indaba yendoda noma indaba yomndeni owawunezingane zabafana lencwadi ebhalwe uLizgana Esther Roberts noma Lizgana oyibhalile akuyena Esther Roberts Man of Heaven ukhuluma ngomndeni owawunezingane ezine zabafana noyise nonina uthi lo mndeni ngendlela okwakufiwa ngayo kwase kwaziwa ukuthi lapha isekufeni igama lakhona mecabanga uyabona lesikhathi samanje esiphila kusona kwakuzothiwa isekufeni noma isemathuneni igama lomzi ngoba abantu namhlanje ababi bahlekana kuthiwa yafa indodana yokuqala yafa eyesibili yafa esithathu kwasala eyodwa kuthe makuseledwa kwase kuguluyise uthi ushembe ubaba uBhombela Sithima Sambona uthi la ngikhuluma ngothando uthi ngikhuluma ngothando umuntu ethanda into yakhe base besala ke manje lo nkosikazi wasala nalendodana yakhe usethi uNkulunkulu kuyena le ndodana yakho yokugcina ngeke isafa akasithembisanga uShembe ukuthi ubuNazaretha ngeke busaphela wathi ngeke busaphela uma sibuthanda kodwa uma nathi siphethe amafosholo okubulala buyokufa ngoba asibuthandi
uthi yeka uthando lomuntu ethanda into yakhe lo nkosikazi kwahamba wesiyashona nomkhonyana bese eshonile umkhonyana kwaqhubeka insukwana nale ngane yagula yahlabeka wesazi ukuthi nale ngane izokufa kodwa ithemba lakhe lahlala ekuthenini wathi uNkulunkulu le ngane yona ngeke isafa wabamba isithembiso wahlala kusona kuthiwa yagula ingane kwafika usuku bengena omakhelwane belokhu bezobona bezothandaza bethi umoya wakho mawuze Nkosi mawaphila abantu bakho ingane yaqhubeka yagula kwaze kwafika insuku lapho khona ingane isiphuma umphefumulo yalo ilele eduze kwakhe wathi uNkulunkulu wathi le ngane ngeke ife esifile lolu uthando lwakhe lokuthanda ingane lwavala iphunga noma ingane isifile ngoba kaphumanga othandweni into eyenza iphunga kumuntu ukuncipha kothando ngoba mase kuncipha uthando wenza izinto ongayalwanga ngazo ngoba usayithanda into uyaphuma emgomeni yokuphilisa lento le okufanele uyiphilise nale ngane lenkosikazi khona isifile kodwa ithemba laphila ngaphakathi kuyena wathi unkosikazi cha kulungile ngiyayizwa lento oyikhulumayo ngiyayizwa lento oyikhulumayo kodwa le ngane uthe wena ngeke isafa walala naye imbuzile yagcina le ngane sokhona iphunga lishintsha kancane bafika omakhelwane bezobona le ngane ngiyayincampula ngiyifundi njengoba njalo kodwa ngikhuluma ngothando lokuthanda into yakho ukuthi sisabuthanda yini UbuNazaretha asesithathile nokwabantu sikwazoba imfakela okuzokwenza iphunga kulokubona uthi wake lo nkosikazi wahlala nalesidumbubelo bengena abantu injani ingane athi hayi ingane iphilile kwaze kwafika obunye inkosikazi ngelinye ilanga kuthiwa wafuka wasondele sezuyiphunga kuthiwa wathi uyayimbula ingane wayesethawu masibanibani uhleli nengane isifile lo nkosikazi wathi uthini uthi ingane yami ifile le ngane wathi uNkulunkulu ngeke ife kuthiwa lo nkosikazi wabona kuthiwa washintsha kuthiwa wambamba wamluma kuthiwa wamluma wabaleka lo nkosikazi waphuma kuthiwa le ngane ngaleso sikhathi kwase kuqala ukuphuma amanzi emzimbeni akhombisa ukuthi lo muntu akasaphili kuthiwa ethi mephuma lamanzi awaphuze lo nkosikazi ethi uphuza impilo yengane yakhe ngoba ifile kuthiwa egcineni kwahamba yavuka le ngane ngoba wayephuza ukufa kwayo wenethemba ekugcineni lengane yakhula ithemisa ikhula isifana nezinye ingane yayisifuna ukuyofuna umsebenzi siyayincampuncapula soyifunda ngesonto ezayo siyiqede yonke le ndaba umuntu ethanda into yakhe umuntu ethanda into yakhe akayishintshi ngisho igama akashintshi ngisho imigomo abekelwe yona ngayo kunjani sayithanda into yethu kuthiwa lengane yayisuthola umsebenzi yahamba yosebenza misithola umsebenzi unina wengathandi kahle ukuthi imshiye kodwa wavuma yahamba lengane kuthiwa lengane yafika yasebenza yaqhubeka nabanye abafana yaqhubekela phezulu phambili yayigoli yafika yagula nakhona egoli misigula isilele esibhedlela yagula kakhulu uthi ke unina wayo ithi ke lengane uphuma bathi asimazi athi uyazi kube khona uma bengizawusinda ukube khona uma bengizosinda ngoba uma uyamethemba uNkulunkulu wakhe lengane ke kwahamba ekugcineni mefika unina esefika esibhedlela wafika isifile nalapho futhi misifile wafika wathi useyingcwatshiwe wathi ayimbiwe siyayifunda le ndaba ngelinye ilanga kunjani thina siyabugciba UbuNazaretha noma eke sifunde izinto oqala akuzona nezigciba UbuNazaretha eke sifunde nje lokho kubili imithetho evuselelwayo ka1994 uma ungena ethempeleni uze enkonzweni akukhulunywa awubingeleli ngisho oseduze noma nisho mina awumbingeleli uyalinda 41
iNazaretha alidli ingcuba. 42 amaNazaretha uma esenkonzweni ahlala ngokwehlukana. Amadoda ahlala wodwa, amakhosikazi wodwa, amakhosazane ahlala wodwa, noma esemgidini esina injalo bahlala ngokwehlukana. 41 okugcina lo. KulobuNazaretha azihlatshelelwa, akahlatshelelwa amagama angesiwo awenkonzo yakhona. Kuhlatshelelwa afika nomprofeti Isaiah Shembe nenkosi ilanga kuphela. Mfundisi sihlale sicizelela, ake ngikucizelele lokusithi abantu abathenge incwadi usengayithola nje lencwadi angikholo ayisekho zagcina ngathi ngale yaminyaka angikholo ukuthi manje umuntu ofike nje la ngama 2000 esephakathi usengayithola, kodwa incwadi ebezikhona lezi ezenza ukuthi sihlale sazi ukuthi noma ungatshelwanga kodwa ikukhumbuze lokho engikufundayo ku40 kucashunwe encwadini enkulu ekhuluma ngisho nangalento ebengikhuluma ngayo ukuthi uma inkosazana ihamba iye edolobheni iyacela iphelezelwe enye njengoba kuJuly. Namhlanje uthola abantu beyiphopothile, uhamba yedwa uye edolobheni uyohlangana nomuntu wakhe. Inkosi ibusise ubaba uMandla Nkosi Petros Dlomo. Ngoba lezi Msawenkosi Dlomo, ngoba lezi zinto uyena owayibhala ebhala umntaka Dlomo ubusuku nemini engalali lezi zinto enzela ukuthi sibe nazo, kodwa sinakile sifuna wekavuke mntaka Sambothi wekavuke ngo1 ngelinye ilanga ngiyakhumbula mevuka ngo1 uthi ngiyagula, uthi umzimba wami ugcwele igazi wonke eyithweni wethu meyithinta kungene umuntu, uthi angazi leligazi lizophuma phi, uthi ngenkinga ngase ngibhalile kuphakameni indaba ilahleke zonke, ekhuluma ngale indaba eyitholakala lencwadi, uthi zase ilahleke zonke, uthi seyilahleke zonke angiyitholi. Uthi ke mayithandaza wabeka ifoto lenkosi ilanga, wathi baba wangilanda eGoli, wangilanda wathi angizosebenza umsebenzi wakho. Uma ungithatha namhlanje njoba ngigula awuzofika yini ungifake esogwini, awusakuboni nokuncane engikwenzile okoniwa abantu umsebenzi wakho bekona ngo1976. Wasethi amen, wasethi ke ngicela iminyaka owayipha abanye babaprofeti owathi ayeqi kwe10, ngicela unginike yona bese ngikwazi umsebenzi wakho, kodwa inkinga enginawo sengiphucwe yonke into ebengisebenza ngayo ngoba angisenamali, angisakwazi ngizosebenza ngani. Ngicela wena njengoNkulunkulu ophilayo uhambe ungitholele icebo engizolenza ukuze kusasa mangihamba ngazi ukuthi ngiyalakiwa khona. Kwadlula izinsukwana zigcineke lezi zinto, kwadlula izinsukwana kwafika uProfessor Ulseisen behamba noDr Becken waseGerman. uProfessor Ulseisen wala eWestville. Bafika sikhona babehamba ngale motwana ezimfeshanyana amasuzu lokho okusa 4x4 amancane. Bafika behamba ngalokho. Bafika bethwela ikhalibhoti ekade thandaza kulezo nsuku. Bafika bethwela ikhalibhoti elinezincwadi ezishile ezisheceleni. Bathi sabe sethe siyayifunda asiyithola ukuthi umlando wazuthini. Siyacela ukuthi ngoba wena uyazazi le indaba uzothi ubone isihloko ukhumbula ukuthi ubani lo ekhuluma le ndaba. uShembe wathi uma belungu ukuthi bayocosha yona lezi ukhona wabanika sazi ubani okwathi bekuthola ukuthathwa ukubeka kubelungu ethunywe uNkulunkulu wasekuphamethe akungalahlwa. Ukhalela lesihloko esithi UbuNazaretha buyobuzwa. Ubuyobuzwa ngisho emathanjeni ukhalela lawo kuDlomo. Benzana abanye abantu. Usiyayithatha ke le ncwadi mayithatha bathi abelungu kulungi uthi umshini wami okubhala kwaseyirigli umshini wawukhaluzwe uzukhuphuka ebusuku ngoba phela ongakabi khona lo msindo khona manje emzini kaNkulunkulu wawuthi ukhuphuka uqhamuka enzalo esangweni uzukhuluma phezulu eoffice ubhala ngalowo mshini ke uthi anginayo ribbon, anginawo amaphepha, anginako nokunci. Bathi abelungu sikuphethe konke, siphethe ama-cassettes,
wena uzofika uyixoxe le ndaba uthi kwake kasibani manje uyifake ekhasetini mase uyikhipha ekhasetini nanka amaphepha ufaka umshini uyabhala mawuqeda ukubhala uyayifayilisha nanka ama-files anginayo nemali yokuthenga ikhandlela bathi nanka amakhandlela akhona kukhona konke sizokwenzela i-tape recorder nansi sikhona thina sikhona lapha kulethwa abelungu sikhona lapha sigcwele umuzi lapha kodwa kuthiwani udlomo uyahlanya kuthiwa le msebenzi yobuzwa emathanjeni kodwa sithini thina zethu udlomo uyahlanya yazi musuyibheka lezo incwadi mfundisi ngingene nje olimini uma uyichecka nje ufuna ukuyithola lezi zayibhalwa yiwo labo professor ukhokha ngathi ulizamadola uma washintshe emarandini o30,000 incwadi iyodwa siyake ikhona lento namanje asifuni ukuyithatha uthi ke sengikhohle ukuthi mesethandazile kwasekuseni wabuyisa u10 liter webhakede wachama igazi lagcwala 10 liter webhakede wasinda bafika abelungu belithele incwadi waqala wabhala sasivuka ngo1 sibhale okunye ngesikhathi ebhala ngomshini sibe silalele kwenye tape recorder sibhala ngepeni wayibhala le indaba zawumqingo saphinda sanganaka kuthe masekuhamba uprofessor ulokhuza uDr Becken noprofessor Seizen akekho wana ukuthi ayiqoqele izinto zahamba nomfana ngiyamkhumbula ngithi Scottish lwamfana owemfishanyana sengikhohle igama lakhe isikotshi ke manje sisebenzile naye ezolekelela ekhethwe ilamadoda amabili alekelela namhlanje angazi noma izotholakala yini kodwa lo mqingo ukhona uke wafika usubhalwe ngesijalimane kufanele sishintshelo yes uyisijalimane kade ethi ngisazoya lapho ukuthi engikukhumbulayo ukuthi ulapha eGerman useGerman lo mbhalo wonke kodwa namhlanje yini le esiyovika ngayo makuthiwa lobuNazaretha buyobuzwa kuthina eNhlal'suthi yabhalwa ke le ndaba yabhalwa kwaze kwafika lesikhathi ithi ke eyami indaba noma ingakuthiwa phi khona kufuna singakukhohlwa indlela kaShembe ayizosifikisa la ikhiya khona ngokuthi uhleli kumuphi umuzi hayi kumina kusho njalo angazi komunye ukuthi uhleli kuphi umuzi akusemqoka okusemqoka ukuthi okwenzayo ikona yini okukunika amandla okufinyelela la kuthiwa kuzoyiwa khona ngoba la kuthiwa khona kuthiwani kuthiwa ungahlabeleli amagama akwenye inkonzo ukule nkonzo hlabelela aqandwa ubhombela naqandwa yilanga kuphela uthi kumbuzo ngisho noma ungaba semzini onjani kodwa uma wenza lento ngakho wasingabuka imizi kakhulu eke sibuka ukuthi singabuke futhi ukuthi siba akuyona idemocracy no akuyona idemocracy kubalekile lelo akufuna kubeke lokho ngoba abantu abaningi ngiyakholwa ibandla lamalungelo linomthetho khona esinye isihlobo sami sithi hayi kodwa yabona mzala akubuke nje nawe akubo ngase ngithi mina indlela incinyane inamatshe nameva ihanja ngabambalwa lapho siya khona sithi sihlabelelo sabona abaningi bangishile ngadinga ngeswela ngiyosizwa ngibani ukuye kuphakameni awusizwa abantu mase bekushile uyosizwa ukuthi uhlale emthethweni kaShembe noma kuthi uwedwa akukho okunye kuyokusiza ngaphandle ukuthi uhlale emthethweni kaShembe wenze wona ngoba iwona oyindlela sikhulumile ngesonto edlule sakhuluma ukuthi kuyakabheka bezayo akunqanyulelwa ngoba usuku uhamba ngenyama kodwa uhamba endleleni yomphefumulo ngithe uqala ku number 1 uthi number 2 number 3 uhamba uthandaza zonke le ndawo number 3 number 4 maka mfundisi uyithintile kodwa ngingajabula mangasuyiphindi ungakayiphindi ake ngikhumbuze olalele sikwinanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni Thabo kaSambothi lokhulumayo ngihlele naye umfundisi uJS Mhlongo ukhona ubaba uMwandla futhi naye ngeke nginika abalaleli inamba abangasithola kuyona ku WhatsApp la bengathumela khona ama voice note ingcingo zahlupha ulayini kodwa ke ungayithumela i voice note noma ubhale umyalezo ku 060
4650345 060 4650345 inamba ka WhatsApp leyo ongathumela kuyona umyalezo. Facebook page Inanda 88.4 FM uma ungena khona uzophinda uyithole le number mangakuthi iyakuphundula mhlambe ngisho ngiyashesha noma uye ku Facebook page sikhumbula ekuphakameni. YouTube uzothi masiqeda lenkonzo siyenze sifake ku YouTube uzoyithola YouTube sikhumbula ekuphakameni Facebook sikhumbula ekuphakameni Facebook isikhumbula uYouTube sikhumbula ekuphakameni uTikTok uzolandela na futhi uthi sikhumbule ekuphakameni khona maduze okwamanje ngwabhekana na TikTok othi Thabo Sambuthi kukhona ozokuthola khona no YouTube othi Thabo Sambuthi ezinye izinto ungakwazi ukuthi uyithole khona zizokulinka nje ulinkeke ezintweni njengamanje isikhathi sithi 4:45 15 imzuzu ishaya ihora lesihlanu sisaqhubeka nayo indaba umfundisi uyena usiphathele impela namhlanje uyasiza ngoba umhlangano usuya ngasemaphethelweni akufanele umfundisi umhlangano ungene uphume uphuma kahle uthi umuntu uyabuzwa ukuthi uphetheni noma ufike ekhaya uphethe lutho uvela ubabaze nje uthi hey bekungebathi bekungemnandi emhlanganweni bekuwukuthi emhlanganweni cha kuthiwe yini emhlanganweni angithi besike sibezwe abantu kuqala besho bethi umuntu ophuma emhlanganweni ubekethe eqhamuka ethempelini kuhalaliswa okujabulela ukuthi bazokuzwa indaba wabona isonto lokuqala makubuya emhlanganweni kuthiwa namhlanje ke sithole abaqhamuka kohabula ke besihabulisi yeah bokunjalo hayi ukuthi nikeza umgcotsho cha nombani nje kodwa ngoba uphuma khona uyazosipha isithombe ukuthi kuthiwe yini ukuze abantu babuyele endleleni ukuthi sahleli ngakho yini bebevuselelwa abantu emhlanganweni njengoba nje kade ufunda lapho ucaphuna mfundisi ukuthi siyakhunjuzwa ukuthi sisekukhona yini kuko konke ukuhamba ukuthi sisekukhona yini kufanele sihlale siyophana ibhitho sihlale siyosaviswa kushintshwe kwathi hayi asemadala lamafutha hayi seningcolile manje siwashwe sibuye siphindiselwe kahle siyoqhubeka nathi sidlulisele lento ade ngisho ithi irelay le osemhlanganweni kufanele abuye nenduku ayinikeze abanye nabo banikeze abanye uhambe kanjalo lento kodwa ukuthi uhleli nemhlanganweni uyobabaza nje ukuthi hey mangicabanga namanje mhlamba abanye baxoxa ngefashion ngiye ngibona abantu sebehlale befaka amafashion mhlambe uyibonile ingubo kwasibantwana asizile ukuzobukisa isho njalo usho njalo umuntu omdala hayi mfundisi asizile ukuzobukisa nangemnazaretha ngoba sike sithi siyakhuluma ubone lesikhathi singasekho besithi sikhona besila endabeni yakabheka beza futhi ngiyayithanda le ndaba ngoba lokhu iphinda phinda into edala ngiyiphinde yinye ukuthi uma sisemhlanganweni sizolungisa ukudla komphefumulo sizohamba indlela ezohanjwa umphefumulo sizolungiselela wona uma ke sokuyiwa lapha kabheka bezayo asihambi ngendlela evunywa inyama ukuthi ngoba khona intaba lapha ngizokhuphuka khona ngizohamba ngemoto ebe amandla engivumela ukuhamba sihamba kulowo mgudu ithi indaba uma sihamba kulowo mgudu istop ngestop esifika kusona esinye sazo khona ugogo wami umile kusona kadlulanga kusona kodwa ngokuthi ngidlule ngifike ngithandaze kusona uyakwazi ukuthi ngiyabonga mntanami ngikubonile udlula ngabambelela kuwena ngoba sisuke sibayisela inkonzo yabo bese efika omunye ubuya ngalelo langa athi ngikubonile enkonzweni yakabheka bezayo ngicela unginikelele ngahamba ngingawukhokhile u14 ngahamba ngawunikele 23 ngoba amacala ka23 aphela phansi ku number 4 muweli Judiya
kunesihlahla lapho kunechibi eliphuma amanzi nje aphume abheke phezulu lapho eJudiya likhona lapho abanye bacade ngikhuluma ngeJudiya le ephesheya emthunzini cha khona iJudiya khona la ekuphakameni ya abanye umukhuluma iginye ezinye bathu sekhuluma ngenda cha kunendlu ukuthi iginye ezinye ngaphakathi ekuphakameni khona iJudiya khona ekuphakameni mufika khona ku number 4 lapho ilapho la kuthiwa khona iminikelo yakho yondla lawo madoda azokukhuphula sezulwini athwala umoya nawo futhi asemoyeni athwala umoya akhe ukhuphula uyise ku number 5 phezulu kwayiduze kwasenkanyezini musuka lapho uyongena phakathi estation manje sokugcina number 6 lapho uzofika khona uhlanjulule la ngithi khona ngelinye ilanga kwaqhamuka intombazane igcobe inzwane babe hamba ngeveni labantu bezofihla le ntombazane babe cabanga ukuthi umvangela ugina uvala amehlo wafuka ukuthi umvangela ugina inkosazane le noma uJamangweni kwathiwa inkosazane wayesethi sicela ibhuku lakhe lika 25 hayi alikho umphatha simtholanga uthe kusakhuluma kanjalo kwavela inyawo lapha ezantsi ngathi babenzana kwavela inyawo zipendiwe wathi ugina cha noma uthi ubeliphetheke manje ubesenenkinga lo sokonakeleke manje lo muntu akalulekiwe ngoba ukubuya yakulo 25 and nawe ibhuku lawo ingaba akayipendile inzipho akaphumeka kahle ngabe ibhuku likhona wabuyele emumva bahamba naye sikhuluma leyo ndaba ke ngelinye ilanga okudala ngikhulume kanje ukwathi uyicaphuna lento mnumzane Sambuthi intshumayelo yendoda okuthiwa yashumayela ishumayela ngeyimangaliso kuthiwa bonke abantu bethi hawo wazashaya umfokazi wide madoda washa ngoba ikhona lento sisho ikuyangehlela nathi ekuyangehlela kancane angazi ngoba bese ngimdala kodwa ngiyacabanga ukuthi omubi wesangibambile khona indawana okuhlala khona icecebana legenge esikhule nayo ukuthiwa kuhlalwa inzalo kalevi inzalo kalevi ehlubukile ukuthi ngiqhamuka kuyona ingakho ngikhuluma ngayo ukuthi abafowethu abayiyeke le yanto manje izasilimaza yokuba indlela inzalo kalevi sibe singazi imithetho kalevi uma siyinzalo kalevi asenze njengolevi asenze okwathiwa amalevi ayokwenza kwakuye ukuthi beshumayela umuntu uze seyikhala insizwa isethempeleni sazadlala ngemali yethu ke namhlanje uyathi le data kuthiwa kudlalwa ngemali yingoba lo muntu ufuka wahlala ekuthenini umfana kami nentombazane ukhuluma nathi lo baba lo ukhuluma ayisekho umsebenzi kaShembe imisebenzi kaShembe ayenze enyameni ayiwondla umphefumulo ayuphelezeli abafuna kusuka kujantshi mfundo abafuna abantu kusuka kujantshi uthi uqeda kuningi mina nginebhadi uthi uqeda wakhuluma ke ngathi futhi ngathi ubuhlasela mina cha bengikhuluma into kaShembe khuluma into angihlasela umuntu lento ibhalwe phansi wayisho futhi izobuzwa uma ungayikhulumile nakuwena futhi ongayilaleli kuthiwa uma usumkhuzile lo wangalalela wena uyiphephisile kodwa icala lakhe liyobuzwa ezandleni sakhe ngoba nomphephisile uma ke ngikhuluma ngokuthi yakhuluma lensizwa kuthiwa kwakuncinciza abantu kuthiwa uhameni awucishe iseshila njalo inkosi ngangikhona endlini yesonto ngelinye ilanga naseparadise ngelinye ilanga lo hameni wenu engathi sekokuhlubuka yonke into hameni abaqhubeka abantu amen lo kusho inkosi ilanga lo hameni wenu engathi sokuhlubuka yazi einsukwini ezidlule ngeke ngisho ukuthi nini ngike ngathola kukhuluma omunye wabafowethu ethi watho omunye ngiyakhumbula inkosi usibanibani esho amakhosi asekuphakameni ngiyayikhumbula inkosi usibanibani kodwa khona inkosi engayikhumbuli eyayihleka kanye ngonyaka ubani lo
umnikazi walokuhamba la akhuluma ngaye kanjalo akamkhumbuli ngoba wehleka kanye ngonyaka akabuzanga kodwa ithi imgomo enathunywa yona nisuku ezulwini ithini ngokuhleka ithi hleka kangaki yini leyo kwakufanele ayihleke kangaki cha noma yini noma yayikhona imgomo yabo mebephuma ezulwini ithini ngokuhleka sokhona kwaziye ngokuhleka wena ukuthi wengahleki uzaqedela omunye ethi amafutha layo seniwaphatha nje ningene nje wawuqhamuka lapha ithi wawuswela umgodi hayi asikwazi lokho asikwazi amangahlaza kunini naningekho akazi ibe nonye inkosi ilanga nizotshelwa yithina bakhona basekhona esikhuleni nabo sihlele kuphakameni bakhona onkosana uMandlonke ozala umama Khumalo bakhona onkosana uNtozonke ozala umama Mkhize nibabuze sasithatha ibhola thina sizingane siyodlala phansi kwenze emhlophe senzela ukumbangela umsindo kodwa akaza sixoshe abantu ayebaqosha wayebona idimoni kubona wayengaxoshi nombani wayelwa nedimoni akaze abe nenhliziyo embi musani ukukhuluma kabe ngumuntu omdala ngoba ngelilanga nizobuzwa abaningi baba abakhuluma le indaba bondliwa uyena konke bakunika uyena ubanika impilo kodwa namhlanje mase bethola ikhaya elihle la egxekwa khona sebeyamgxeka abathoye lenhliziyo embi batshela uba amanga lokho siyokumela kube sekugcinile ikhulunywa abantu umfundisi ngike ngayikhuluma lento ngisazi impela noma ngikhona la emsakazweni ngithi inkosi Mkhumbulo advocate ubaba uMnyanda ngoba thina singazange silibone ilanga sasitshelwa kanje kuthiwa hey lelingafa uthi yabuza njalo uyayibuzela nje ukuthi hawu nina nahlala nenkosi sizwa kuthiwa we lelingafa manje mawuyingane ulokutshelwa lento utshela ukuthi uShembe wanenhliziyo embi lo Shembe usabathe uyabuza until ngithola incwadi ka baba uMnyanda ngoba phela namathepu besingenayo emakhaya siyilalela ama-violence ngathi uyakhumbula ise A4 incwadi engakayenzi kanje ngale yaminyaka umuntu waqala wayithole amapage enziwa amakhophi hawu mase uyifunda izinto inkosi ikhulume kangaka abantu bakutshela nje ukuthi la lingafakwa labantu bebekiphi lokho kuhle ekwenzile kusakhulunywa ngani ngakho iyaka nobuhle uthi mawufunda lencwadi akho into engathi yinhle kule ncwadi ngoba phela mangithi kuhle ngazi ukuthi azikho imangalisi inkosi ekhuluma ngazo la iyayala yakumuntu yakumndeni okufanele ungene ezulwini mayakumndeni yakhisizwe ekufanele singene ezulwini uthi mawuthi uyayifunda hey uMnyanda wayenza indaba wasiza thina sasingena amathepu okulalela namakhasethi ngoba ingakabi maningi ngangaka saqala safunda encwadini lethi intshumayelo zenkosi langa le abangafuni ukuyithenga namhlanje ake ngikhuluma iqiniso Sambuthi njengomuntu ehamba emhlabeni kunye engakubona okudingwa amehlo inkosi ilanga ikwenza ngithi kwaku1965 kuyovulwa umuzi kaNkabinde newspaper ngangikhona ngangimeduze phambili namakhosazana ngimeduze kaNkosazana uMayibisi sasiphambili ngakubona ngamehlo kodwa khona lapho kwangekona ukuqala kwami ukubona uNkulunkulu kuyena uNkulunkulu kuyena babumzungezile around engenze lutho wawubona lo muntu vele ezulwini ngangokuthi uma kukhulunywa ngolanga umuntu washintshwa wangena kwenye indawo ngiphatha kabi lento ekhulunywa ngisuke ngathi suke ngayizwa yayisingigulisa ukuthi nasifike siyintanda nesibane ngiye ngikhumbule le ngane athi wayishaya uthe seshaya kuvele kube ngathi ukhuluma ngathi wanathi sasibane kwabafana ababili sifike kuphakameni kwamtha nathi sasinjalo wafika wasithanda ngelinye ilanga mina ukubekwa kuyimanje mhlawumbe kangeyiso emjebheni ngasuka ngo3:30 ngangena ngaphakathi sihamba namakhosana azalwa inkosi ilanga izingane zenkosi ilanga ngaganga ngahamba ngawushaya insimbi ngaphakathi emini ngayishaya
mase kufanele ngishawe ngabantu indoda yakamzolo yangibamba emaphephetheni ngazi ngisho kwayo angikhulumi mina into engiyifunde emaphepheni ngikhuluma into ayenzeke kumina nengiyibonile ngamehlo yangibamba le ndoda yathi yangibamba wesiyaqhamuka wayesethi umsaphi lo mfana wathi baba uyena obeshaya insimbi yathi insimbi kabani kwase kuthula kuthi du ngisho ukuthi konke lokho ngikhuluma emkhayideni ngenza the same thing ngahamba uwashesha upakile kumnandi ngathatha uthi ngafaka emasona kumnandi wazi wamnandi lo msindo nomoya ungishaya kamnandi waphuma awunakile ukuthi awunathi uba nginkingi imoto ihlala phansi metha amadoda angibamba waqhamuka ngoba weka hambe nje phakathi kwabantu uma wayenolaka uma wayindoda enonya babezofika kanjani abafundisi beyinkonzo bebathathu bezotsheleka imali kuthi mase befuna mase bethi bazoyikhokha athi leyo mali nganginikela ngayo ukuthi nakhi indlu kaNkuluNkulu abangekho abafundisi abangebona bebandla abawulunye uhlelo abatshele futhi efuna ukubakhombisa uthi uphi wesithathu bathi bona hayi akekho usesibhedlela athi usadlulile la esandleni sami uveza isandla sakho ufuna ukubakhombisa ukuthi le mali nginika mina ngoba kuyona eyami akuyona enyama angitshelekisi ngayo uNkulunkulu ongithumile nginika yona hambani niyokwakha indlweni yesonto ngoba indlu niyakhela uNkulunkulu akasho ukuthi nabe linye ibandla njengoba thina sesihlanu kanje wathatha indaba yini bese thi ke sengiyaqeda manje eqedeni lento ekhulunywa abantu ukuthi wena inhliziyo yimi bese thi ke uma eseqhamuka phezulu endlini emhlophe stairs sidlala phansi la ngala kwenziwa khona ironing bese wena abafana uzani la kusho umuntu wasezulwini ngisho ivoice yakhona uzi ukuthi wasibiza umuntu onothando sikhuphuka siya khona sisabi siyaganga siba ngumsindo kodwa sokhuphuka siya khona sesomlandela silenge emjiveni ingane zethu aziyibonanga into emnandi emhlabeni silenge emjiveni sibambelele kuyena nangaleli langa umzole efuna ukungishaya ngabaleka ngachaqachushe emjiveni yakhe ngahamba ngaka mayibisi sikhuphuka sothi mesiyilanga phesheya kwakunamayiva khona amaqondana ngabhekuzulu ngasenhlana kancane kwakunamayiva lapho ilapho sasihlala khona mesilindele inkosazana eyayishaya insimbi noma inkosana eshaya insimbi sasihlala lapho aqhamuka sithathe khona sesele siyoshaya insimbi uzofika ngaphesheya guqa wonke umuntu ngaphesheya lapha ethi room ebese eqhweba meqhweba kuzonyanga zonke umuntu engathi babize bonke ebese khomba phakathi ethi room kuzophuma ubaba uNhlanzi owesebenza ethi room kuzophuma eneye mefika kuyena usezofika khulume naye akhipha imali ephaketheni akhokhe uthatha amakheke mhlambe bezidlala so5 sidlala ibhola uzothatha 12 siyofika sokhona 7 lapha asanele sonke amakheke esikhundleni sokuthi sishawe sinikwa amakheke iphimpi lapho kuqanjelwana manga kuqanjelwana manga angithi sibuyela kulento esasikhuluma kulama sabathe edlula ukuthi uShembe wathi abantu banganikezwe isitambu bengakakwazi ukudla abanikezwe kahle iparish naye uShembe yingane lezi ukube wayiphatha ngonya ngabe ukhona mfundisi ngabo abaleka kudala ukuthi uthi kithi hey bokufanele ngifundele eqala ngoba iyona eqondene nami iyona eqondene nokuphuma kwethu ekhaya ake ngilunguze la ku Facebook iqala yaba akamfundisi uMandlana iyona eqondene nokuphuma kwami ekhaya ukuthi saphuma kanjani angilunguze la ku Facebook sinaye umzilikazi Sibethe Mloyi lapha kusikhumbule kufakameni Facebook ukuthula bobaba bami lapha e-studio ngihlezi nginilalele John Mahamutsa eMasgrave Sandile Ngwane amen e-studio bangcwela ngilona eNazaretha kodwa ngiyalandela indaba kaShembe yinde lendlela iyashelela ushiblika ngisho kunganile ngilalele nami ngiselamonville siyabonga Lamonville T-Bone bani Pops nayo khona la ku Facebook ake ngibheke la ku othi Inanda 88.4 FM nangu ku WhatsApp ubaba babuhlongwane Newland nangu naye sibingelela amen baba siyabingelela babuhlongwane siyabonga babuhlongwane cha
sihlezi sinayo impela ufana naye uMahamutsa lapha eMasgrave indoda isuke ithi semsebenzini siyabonga esihlale esihleli nabo la nanku uFacebook wami ke manje ngithi ngifuna ukuqeda ngawo wasuvela uhamba kancane mfundisi hayi uzototobuza khona isikhathi manje sithi mthatha imzuzu lishaya ihora lesihlanu 3 minutes past 5 singena ke manje aweni noma ehoreni lokugcina lwalolu hlelo nakho ke manje sengingenile la kunanda 88.4 inamba ka WhatsApp 0604650345 0604650345 lapha ya ku Facebook page uNontobeka Bhelelihle laselenge Ntuli uthi amen umphile Mazibuko uthi amen Zungu ubuhle emandeni naye uthi amen sihledla ngamandla amen mhleze khona madondo sisonke njengendwalo lapho emhlumayo oqungweni isigodi phansi kwenondwane esilalelwe sikude kanje siyabonga madondo phindile mapoloba amen nonhle ncube amen lapho siyabonga Xolani Sangweni sinilalele siyabonga Sangweni Sangweni abantu abangaphuthi impela siyabonga Sangweni ukuba uhlale nathi nani siyacela ukuba inkosi ihlale nani njengoba nani nihleli la nilalele wona amazwi esihloko siwacaphunayo enkosi yasekuphakameni mfundisi sesingaqhubeka ngithe angivele ngiqale kule ngingaqali kuleya ethi emva kwami mhlambe kuyoba khona oshembe angiqale kule engikhiphe ekhaya mina ukuze ngiyokhulela ekuphakameni ukuthi ngikhishwa yini sithi ke isihloko isiprofeto sika baba ilanga ngezangoma ebuNazarethini le ntshumayelo yashunyelwa umfundisi uMadlala ngo1991 1991 isigameko senzeke kuphakameni ibandla lamaNazaretha liphangaphansi kwenkosi ilanga nanka amazwi omfundisi sase kuphakameni nendlu yesonto seyakhiwa yaphela sekumnandi nobaba sesimbiza ngenkosi sasijwayele kukuhle konke iminyaka eminingi siphila ngezwi ngokungena nje siphile singakathandazelwa nokuthandazelwa kukuhle ekuphakameni ngenxa yenkokhelo udumo ngenxa yenkokhelo lukhulu singacabangi lutho olunye ngaphandle kokungena ezulwini sasingafisi nokuthintwa umuntu ongakholwa kwakunjalo kuqala sasingafisi nokuthintwa umuntu ongakholwa kwathi ngonyaka othile inkosi sikhulile nami senginezwi engiphathiswe emsebenzini wenkosi yadabuka kakhulu cishe kuma 50s emva kwalenkonzo yadabuka yaze yahamba emehlweni ethu kwakunguJulayi sasibuthene kuphakameni inkosi yashumayela intshumayelo ende emayelana nokuzithanda kanye nokuthanda uShembe yenaba ikhuluma ngalendlela kaShembe izibeka izindaba ezithile bantwana basekuphakameni kuhle sazi ukuthi ubuNazaretha abusilo ihlobo asilo uhlobo lomdlalo noma umdanso kodwa kuukuphila ngezwi likaShembe lodwa ungalengezi ungalinciphisi inkosi yakhuluma lencwadi ayifunde kahle kodwa ngifuna
ngifuna ukukhuluma ngayo abalaleli bayakwazi mfundisi ufunda usheshe ongakuboni la studio umfundisi udukelwe yibuko manje udukelwe yibuko umfundisi uthi uyafunda kungafundeki ngale kodwa ke angixoxe lento yes ixoxe uthi ke angixoxe ngoba uthi ke kwathi besathandaza nayo into esemqoka kule ncwadi konke okunye ade ngifunda kusemqoka kwathi kusathandazwa mebeza ukuthi kwangabe kusaphela engabisasho ukuthi inkosi amen bathula bonke abantu ngoba kuye kufanele bathula abantu ngesikhathi sebethula abantu benzela ukuthi inkosi ithi sebethula abantu ibisithi ke asibheke enkosini bathula abantu kungasho kwangabe khona ukuthi asibheke enkosini kwadlula isikhathi eside kwagcina kubheka one by one oqala ukuthi ayemebheka wathi into omuntu hayibo ubaba kasekho nomunye ubaba kasekho kwasekukhalwa washiya ushembe engasibusisile kungabe khona sikwenzileni kuyena uthi ke umfundisi uMandlala kwasuka abanye babafundisi bashona khona endlini emhlophe uthi bafica amaduku eseyinqwaba phezulu kwetafula lapha ehleli khona ubona ukuthi uyakhala ukhathazekile uthi bafike bakhuleka bathi baba soneni wathi batabami wathi umbono engiwubonile wesebala ke wathi ngibona UbuNazaretha abandile bugcwele umhlaba wonke wathi kodwa okubhlungu nginibone senibuyele ezintweni ena uShembani khipha kuzona nginibone senibuyele etshwaleni ngibone emakhayeni sokunuka utshwala ngibone emakhayeni sokugcwela izangoma ngibone nakhona la ebuNazaretheni sokugcwela izangoma ngitheke ngizoxoxa le ngoba iyona yangisuse ekhaya ngenzela ukuthi bazi abantu ukuthi mengikhuluma ngomngoma ngizengakhulumi ngento mina engayizishunyayelo umuntu ukuthi Shembe wathi kodwa watshela thina qobo lethu uma umncane wami unkosikazi wesibili kaBaba engena umngoma ithi inkosi yasekuphabeni seshonile uma wami thina sesigadwe odade wabo bakaBaba ithi nina amantombazana kaMhlongo nezingane zikamfowenu enithi seniyigadile ngoba nigadele unkosikazi womfowenu ngoba ayifunwa umuntu zizokufa uma zike zadla ukudla kwesangoma amazwe enkosi lawa akuwona wami ngiwasho la noma balalela bakithi kodwa amazwi ashiwo uShembe lawo saphila uthi le ingane zizokufa mezike zadla ukudla okuphekwe isangoma sasuka ngaso leso sikhathi ngoba ngenhlanhla kwathi makusuka lento kuzolala leyo sonto kwase kusuka lento yobungoma kwase kuthiwa anti abashaya ihlombe bashayela isangoma batho anti wathi uShembe thina ngeke sishaya ihlombe sishayela isangoma kusho uShembe uthi ngeke bashaya izandla bashayela izangoma saphuma lishona ilanga salala emasomini sahamba ngonyawo sasogibela kaMadla inyoka noma emkukhuzi sibalekela into eyodwa wathi uShembe uma sihlene nesangoma sokufa safike saphila emzini wasekuphameni ingakho ngithi angifunde le ndaba ngoba uthi kuyokwanda umngoma indaba yanamhlanje ithi ke nithini eNhlal'suthi ithi inkosi ilanga uma bufa lobuNazaretha ngiyobuza kunina nasemathanjenini uthi kumbuzo wami kungabe sidinga izibuko yini ukuze sibone ukuthi lento yashiwa inkosi ilanga isikhona phakathi kwethu mayisikhona sayijabulela sase siqamba amanga sathi sithi sihlabelele kwavela abaprofeti baseNazaretha laba kushiya ukuthi babehlele emzini yabo kuthiwa beza nenkosi yabo imbetha mafu ngenye indlela kukhulunywa ngabasemoyeni ababeza behube emoyeni akukhulunywa ngabantu abahambile bayothwasa bese bethi hayi le yami emhlophe owangifaka emhlophe no ayikho nemhlophe uthi omunye ngesonto edlule uthi phela manje uShembe bathanda bonke abantu ezithi mayifika izangoma bese ithatha eyibhabhadisa isangoma sikazi sibhabhadiswa isangoma siqale sishiya ubungoma sihlanjululwe isangoma sibeke phansi ubungoma ngoba usuke unesifungo neminye imoya kuqala uyenzile bese ke uzokhetha inkosi uyabhabhadiswa ke ngoba usuthi angithi ulo wase
nakho ngala ngasenyoni umuzi kaShembe lo wayenyanga uNkwanyani enothikele uNkwanyani uShembe wamfika kuyena wamthatha wamfaka esibayeni wabiza ubisi wamgeza ngobisi wamcaca imiyeko wamgeza emkhipha umngo ngoba wengakaze aba yiNazaretha kuqala yebo uthi ke umkhulu wami ngimbize ngomkhulu uMakhathini imbongi lapha ngaphakathi ekuphakameni imbongi yencoyincoyi uthi uMakhathini mzukulu yathi inkosi uma umuntu esefuna ukuzohlambuluka la wakhuluma isimangaliso akohamba yolanda ugobela amlethe la umbuzo wokuqala ke uthi iNazaretha ke le uthi ke iNazaretha eselibhabhatisiwe laseliyakothwasa lathi lingena ubungoma laseliyothwasa uthi akohamba yolanda ugobela ithi ke yami ngoba uShembe ubengavumi izangoma isondele kuyena lokho belizosondela kanjani uthi mase efikile ugobela noma singakushintsha kodwa kunje uthi mase efikile ugobela thina abaShembe sofike sithi siza ke gobela lesikhathi lo muntu usumfaka lo moya kwafanele ukhipha kaShembe wawukhipha ubekaphi ukuthi lo muntu ubhabhatisile ayihlalelani le moya ngoba akekho umuntu azobuswa kusho neBhayibheli yathu amakhosi amabili akuselani uthi ke siyacela ukubuza ke gobela umoya kaShembe owangena kulo muntu umzwane ebhabhadiswa wawushonisaphi uthe bese khomba gobela siyacela ke baba ukhipho wakho busubuyisela nabaShembe uma ekwazile ukwenza lokho lo muntu kusehlambulukile ilula leyo nto kulula ukwenza kanjani kulula ukwenza iyona sixazululo athi ubaba ilanga wasisho wathi akalanda ugobela manje ngizwa abantu beyikhuluma kalula ke mina abantu mase bezama ukuyihlobisa lento ngoba zikhona izangoma iphakathi kwaManazaretha zenza yonke into amaNazaretha adla amagobonga amaNazaretha enza izinto engazazi bese kube kumhlambululi ngala kuthiwa hayi kwenze bese yahlambulula uthi uShembe ke mawusho umfundisi uthi wathi ubaba uMakhathini gobela sikhathi ufako wakho kwaphuma kaShembe wawubekaphi ubuyise ulande ufake manje la kuthi hayi uzwa nje kumhlambululi nje hayi ngamanzi vele afika kuhlambululi uShembe akhuluma into enzima kanje ndakasambothi ibhlungu lento ngoba uthi ukhuluma bebethi abantu hayi uhlasela abantu cha iyasho uShembe lento isho uShembe kusho ukuthi wehlasela abantu imile nje ake ngifundele le ngithe ngizoyifunda emveni kwami mhlambe kungase kuvele amabhoqongwana amazwi lawa akhulunywa inkosi ilanga emveni kokuthi athe nami manje ngibona sengidaka umbuso la anongikhipha imizi yami iminingi nongikhipha ngiye komunye umuzi wami uthi emva kwami mhlambe kobuye kuvela amabhoqongwane acabanga ukuthi ahlakaniphile kunoShembe anifundisa ukuthi utshwala bulungile ningakuvumi lokho akusiyo into esindayo ukuba nilwe noma nibulalane nigwazane uma kuvela imfundiso enjalo ngoba iyobuchitha ubungcwele kwake kwenzeka lokho kwaIsrayeli abantu bahlubuka uNkulunkulu benza izinto ezingasile umholi wayesebuza uNkulunkulu ukuthi ngibenze njani laba bantu ngoba bahlukene phakathi baphambanisa imithetho yakho uNkulunkulu wathi batshele ukuthi indoda ihlome ithathe inkemba yayo nendodana ihlome ngenkemba yayo babulawe bonke laba achaza ukubulawa ngenkemba ngempela kokunye hlukana nomuntu njengoba ngisho thina sasuka sasondliwa obaba kwakuneyinkomo ekhaya kwakudliwa amasi kwakukhona yonke into kodwa sahamba lempilo ekhalelwa ngiyayiphinda lento lempilo ekhalelwa namhlanje nokwakukhona iflat thina sahlala kuyona kungekho flat iflat kwakuusizi lokuthi
kwi-flood kwakuwusizi lokuthi kufanele sibalekele i-flood kwakuwumthetho kaShembe ongafuna ukugcina waba yikhukhula kuthina sabaleka sayohlala ekuphakameni safike sathola ubungcwele sahlala la ohlala khona ibhodo ngabatshela abantu ngalela ngibhodo lali phambi kwakho kodwa ngikhohliwe lali phambi kwakho ibhodo lakini ngiyila ngokupheka uphuthu kithi kupheka inyama ngala ubothi hey labantu badla inyama asidli inyama njalo khona indaba ngiyikhumbule akufanele ngikhuluma ilokhuza izinto ezisabisayo njalo khona indaba ngiyikhumbule enye ehlekisayo mangikhula ngoba sikhule kamnandi badwana basezulwini angikaze ngibe intandane mina ngiyebatshela uma washona kodwa ngakuzuza konke ngoba ngathola uyise nonino emphefumulo uShembe mesihlala lapha safike sahlala nabantu ngafunda uthando khona inkosazane okuthiwa ubekwane yakagumede eyayingaboni emehlweni eyayigida namakhosazane mokushaya igcalaba ngeke asale uzohamba nolayini bamazi abadala wehamba nolayini abhekele ahambe nolayini abhekele eshaya umgidi kanye namakhosazane ngikhumbula ukuthi ke njengoba kwakuhleliwe kanjalo yayingekho ingxabano kwakuthandwana athi ubekwani anti bekwani athi kumina wesibanibani angibize ngegama lami athi wesibanibani angathi sovula ibhodwe la anti sibanibani ngithi angithi ubungani ubona ngani ngoba ubone anti athi hayi ngiyezwa ngiyalazi la kini ibhodwe uthi likhala kanjani ngize ngithi kuyena uyabona ke esontweni ke musufuna ukuya esontweni ntambama uzoyihambela wena ngoba uyabona indlela esikhule ngayo kuhle emzini wasekuphakameni sikhuliswa yilolanga phuma sikothe nawe uthawule abahangula esifundisa lo muntu ingakho ukuthi mangikhuluma mina bathi abanye hey mukhuluma wathi uyaqhosha cha khona into enyakaza ngaphakathi lento enyakaza ngaphakathi idala ngikhohle ukuthi izolo kade ngimnentombazane idala ngikhohle ukuthi izolo kade ngenza into ethile uShembe angayithandi mengaphathi igama lika Shembe kuhlehla konke okunye okukona kuhlala uShembe phambi kwakho kuhlala yena phambi kwakhe ngiphela ngikhulume ngayo ngoba ngokunganaki ukona kwami ngihambe kona izolo lokho kuyodala ukuthi omunye athi meyizona kanti mina kanjena ebese ithatha ayihloniphe ngelinye ilanga lokona kwami kuhlanzwe ngoba angihlulwanga isono hey mfundisi masingahlulwa isono cha isono masingambozi masingasivali imlomo ukukhuluma ngobuhle bendaba kaNkuluNkulu nanokuthi umfundisi nawe uyazabalaza ngoba kunegama elimile lokuthi lobuNazaretha buyobuzwa ngelinye ilanga ubuzo nzima lo hey mfundisi sisenko yazi namhlanje ngiphathe incwadi angazi lencwadi kuvela wathi ngayisukela nje ihlele etafuleni ithi lencwadi what is wrong with being black ibhalwe umfundisi wase Nigeria uMatthew Ashimolowo yazi ngiyihlalela nje oba sikhuluma nesengivula page 158 ithi kunesihloko la sithi why are we so divided lencwadi benginomkhubo ngihlale ngiyifundi ukuthi khona wakwayiboleka yasihambe sithi isikhathi ngagcina ngayifundi kunendawana la engizoyicaphuna nje ngeke ngisifunde sonke lesihloko ngizoyithi ngesingisi. It seems as if congregants attend some churches not because of the content and depth of the word received, but because of the power associated with the name that graces the pulpit on Sunday morning. Ngizoshaya le ndaba nje encane. Umfundisi Oshimololo ukhuluma ngomhlakanhlaka bamaKristu. Lobu nathi esithi samaNazaretha sithola ukuthi sihlakazekile manje uthola ukuthi sihlakazekile manje njengoba sihlakazekile nje akona ukuhlakazeka kahle omngekho kwezinye izinkolo noma kwezinye indawo ngoba isithi ihloko sencwadi what is wrong with being black kushuthi inkinga ikuthina as abantu abamnyama asikwazi ukwenza into asikwazi ukuyanganqanye njengamanzi asikwazi ukwenza into njengezinye izizwe siyenze njengesizwe sihlanganyela uthi abantu abaningi namhlanje baya emasontweni
hayi ngoba belandela izwi actually ikhulunywa lapha kuleli abandla izwi likaNkuluNkulu abalandeli izwi likaNkuluNkulu kuleli abandla bafuna ukuzi-associate nalo okuyena omepulpiti okuwukuthi umholi webandla mangaka ukuthi umholi webandla kuthiwa unomuzi omkhulu unezimoto ezinhle ugqoka kahle uyilokhu nabo ke bafuna ukulandela leyo nto hayi ngoba belandela ukuthi kunezwi lenkosi kubhala uAshimolowo la futhi babuka impumelelo yalomo ukuthi nami futhi nami uma ngimlandela uthi it seems as if congregants attend some churches not because of the content and depth of the word received but because of the power associated with the name that graces the pulpit on Sunday morning. Kuya ngokuthi ubani omepulpit unani umfundisi noma umfundisi umhlonga ngakhuluma kangakanani ngoshembe athi wambona athi wamuzwa unani una umuzo ofana nokababa nokamfundisi wami unaye imoto efana nekamfundisi wami ungisizane ngenalutho ilento thabe issue inkosi la ukuthi indaba kaNebukadnezar abantu bafike babuka amabala ngaphandle kodwa bangakuboni lo ngaphakathi content le okhuluma ngayo yezwi lasezulwini lento ngiyithola kule ncwadi yazi lencwadi ngivela ngayisukela nje manje ethi mangihlele la ngithi mangithi nje yavele yahlala kuleli page ngithi hawu nayi lento ngempela abantu abanendaba ukuthi bani bona labo omondle obani bona labo osambothi bani bona labo baqhamungaphi bathini owakephi uphethe ubani ungasitsheli ngalapha usitshela ngamaphekula ngisanda kukhuluma noma ngikhuluma nawe manje mina samaphekula thina yabo le gama lithi amaphekula impela ke mawulibuyisela with correct content yalo zamaphekulo ngoba siphekula ikhune bese yilotha siyayiphekulula sivuselela umlilo kaShembe obusuqale ukulotha uphekula ikhuni phela lokho usukuvusa umlilo osucisha bese uyawuvusa ukuthi yes siyawuvuselela lo mlilo kaShembe siyawuvuselela lo siphekula ikhuni yaba ngaze ngasho komunye athi ubolisho liphelele uthi amaphekula zikhuni ukuphekulula ikhuni lezi ukuthi uvuselele umlilo ungazilothe uphetheni imfundisi yabona manje sesihambe ngempela ke isikhathi sengiyasibuka manje ngifuna ukufunda amanye amazwi sithi 5:25 imzuzu yama25 ishayile ihora lesihlanu ngifuna ukufunda lamazwi ayizeluleko sokuzovala inhlangano kaJanuary sizobuyisela enhlanganweni kaJuly lamazwi uthi ke ubaba ilanga ngiyathanda ukuba namhla sicele uNkulunkulu ukuba sivumele sibuyele emadokodweni ethu kodwa ningasho ngalokho ukuthi inhlangano ivaliwe ngoba ngisabuza kini ukuthi amathalente uShembe aninika wona nawe wenze njani nawe afaka emhlabathini noma nawe zalanisa noma nawe wenze njani lo umuzo ngiyowubuza njalo nje noma nihamba niye emakhaya enu ngizolokhu nginibuza nje ngithi nina nhlayisuthi abesilisa amathalento enaphiwa wona uShembe nawenze njani ngithi nina jamangweni amakhosikazi amathalente nawenze njani uma bhekisisa uzothola ukuthi abaningi balithatha ithalente balifaka emhlabathini kanti abanye balilahla bayingcosana balisebenzisa nabalizalanisa ngaphezulu kwalokho konke ke maNazaretha sengathi inkosi yenu sengathi uNkulunkulu lo kaShembe anganibheka anithande angazibheki izono zenu usho njalo uShembe uthi ungazibheki izono zami noma ngizana zokuwe woza ke mntanami ngokuamukelisa ngethemba selokhu niyaphuma emakhaya nihamba ngeimali niza lapha nikhwela ngezimali ezitimeleni nasemabhasini leyo mali yenu ningayilahli leyo mali yonke niyisebenzisa uma niza la kuNkulunkulu ungayilahli
ningayenzi ize, ningavumi futhi idliwe izinja, ilandeleni. Njengoba kade ngisho entabeni, ningakwenzi ize ukuhamba kwenu. Uma umuntu ekubuza namuhla, nayi indaba esemqoka. Uma umuntu ekubuza namuhla, ethi selokhu uqaliwe nje unyaka omusha ka1970, kwaku1970 lo. Yini oyenzile enhle? Kubatshele ukuthi bengisenhlangakazi ukuyokhonza uNkulunkulu. Uma ungaphumelelanga ukuhlala entabeni, umtshele ukuthi ngangikhona kuzo zonke izinkonzo zasenhlangakazi. Ningakwenzi ize ukuhamba kwenu, ningakweyisi, ningakukhohlwa, futhi noma uthandaza ubothi Nkosi ungibonile yini? Nasi simanga. Hayi ukuthi abantu Upasabheka ungathi Nkosi ungibonile yini? Ngenza ongakushonga ukuthi akwenziwe. Lo mbuzo uyinkinga. Nkosi ungibonile yini? Kodwa uma ukukhona omunye okwenzile, ongonele ubona uzothi ngithi Nkosi ungibonile, kanti ungibonile ngimi nentombazana. Kanti ungibonile athi akuhlukani ikamu nesipholi. Ungibonile mina senginabe ikamu. Ya. Nkosi ungibonile yini? Uma ngiguqile ekuphakameni, ungibonile yini? Uma ngiguqa zonke izikhotha zendlela enhlangakazi, ungakukhohlwa lokho, ungakulahli. Uma ucabanga ukuthi unomfazi akekho, uma ucabanga ukuthi unendoda ayikho, mase sifike uNkulunkulu. Uma ucathi unendoda ayikho, wena ntombazane, uma ucabanga ukuthi unabazali abekho, ayikho yonke lento. Awuna nkomo, awuna mbuzi, awuna mali, awuna khaya, awuna mfowenu nadadewenu, unoshembe kuphela. Okwesibili onakho ilokhu kuhamba esibuthene ngakho lapha. Njengoba kade siye entabeni nje, yilokhu kuhamba onakho, into engenako uyiphucwa umuntu. Zonke lezi ezinye izinto ziyalahleka, ungaphucwa zona, kodwa lolu hambo lasekuphakameni into ongena kuphucwa umuntu. Akukho umuntu ongathi ubengekho enhlangakazi. Ncwadi ebhalwe uMnyandu, intshumayelo zelanga lezi ka1970, 139 page 139 kuze kuyofika yinde kakhulu bayithola abantu. Second edition lo mfundisi afunda wona ukukhumbuza abalaleli ukhona nesithinte uma nidinga ukuthenga lezi incwadi amazwi enkosilanga. Angazeka abantu njengoba sekuthiwa hayi ilanga lalelimbi, kusho ukuthi nabo basalifuna, abafuni ngisho ukuza ukuthi lathini. Ngeke sivume, ngeke sivume uma uthi ilanga lalimbi uthi umuzwa sekuphakameni usumumbi, ngeke sivume, ngoba ehlabelweni sakho kuthiwa kuphakama ulidili lazo zonke izizwe. Mfundisi ngingakayi lapha ku Facebook, njengoba ufunda, njengoba sisemhlanganweni esiganile sonke, sigana ushembe sonke, siganile lapha yasingaba kaNkulunkulu. Akekho umuntu othi nginonkosikazi, nawe uyogana lapha ya, uyogana lapha ya, njengoba uyogana uNkulunkulu. Uma uke waqala ke manje wanendoda, wanonkosikazi, usuyaphika, usuphingile, uzehlehlile kuwena, usuphingile nje, uzoyeka kanjani ukuphila ngoba usuphingile. Ingakho ethi hlalani ngala, nina hlalani ngala, nina hlalani ngala, akuhlanganwa makude, ngoba njengoba kungafanele sihlangane, ingoba uNkulunkulu unesikhwele singabakhe ke kulenyanga. Asibone omunye, awuseyona omunye, ungokaNkulunkulu, ngingokaNkulunkulu, kuze kuphele lenyanga le, kunjalo siganile. Angithi mesihlangana kuzokwenzeka sicabanga kubile singacabanga. Indlela ongiphathe ngayo kahle ngiphuma ekhaya, indlela ongiphathe kabi ngayo ngihluke ekhaya. Uma ungiphathe kahle
ngizojabula sengijabulela wena uNkulunkulu akhohlwe yimi sengikhohliwe uNkulunkulu sengijabulela nawe indoda yami kodwa inginika imali eningi kanje minginika imali ithi asihlukane namhlanje wena uyahamba emhlanganweni awuseyino wami le mali eyomnikelo ngesikhathi sihlukana nayo baba sokuphelile kwami nawe namhlanje ngiyokhuluma nengilosi nayo mama sokuphelile sengiyokhuluma noShem ngoba nizohlangana lapha kanti niphume nixabene yebo inhliziyo yonakale kanti niphume nijabule inhliziyo ijabulele omunye umuntu yeke uNkulunkulu kweqa izidlule kuNkulunkulu ku Facebook page ake ngibone la Thula Sizwe Eric amene studio nginilalela ngikwamakhutha siyabonga ukuvuseleleka Thula Sizwe babili ngenzansi khona uThula Sizwe Mshengu uhlelo sikhumbule ekuphakameni ngiyabingelela estudio ngumlandeli omkhulu walolu hlela ngilona eNazaretha kodwa ngiyakholwa ukuthi umqalo wendlela wayethunywa uNkulunkulu and ngiyacabanga ukuthi kube zonke lezi imfundiso zakhe sasizifunda esikoleni kungabe asikho kulezi inkinga esikuzona njengesizwe angibonge ngixolise ngokwelula lutho Mshengu Shabalala awululanga nakancu Thami Mbutho uthi amen siyabonga kakhulu ngolwazi esilucoshayo ngoba azisakhulunywa lezi indaba emathempelini sibonge nomsakazi Nanda FM ngokusipha lethuba inkosi ibusise bangcwele amen siyabonga Mbutho ngithi la ku WhatsApp mfundisi wenkosi babusamboti babumandla siyabonga bangcwele hlezi nani sinilalele phambili ngohlelo sikhumbule kuphakameni liyasondla siyakhula inkosi ingcile nempilo umbutho kwamasho amen Mbutho umbutho wangena nangala ku WhatsApp sibonga kakhulu babuhlongwane nangi futhi naye nceke zenkosi le ndaba yezangoma nenyanga iyasihlupha thina esinemndeni engewona amaNazaretha inenkani uma sicela ukuthi ingazihambi izangoma nezinyanga nisikhulekise abantwana benkosi umuntu usathwele kanzima amen amhlongwane kunzima impela khona kunzima ngoba ithi ayifane nalento ebhalwe kule ncwadi uAshimolo umfundisi othi it seems as if the congregants attend some churches not because of the content and depth of the word received but because of the power associated with the name that graces the pulpit kufana nokuya khona kulezi ngoma manje sezama celebrity uyazibona zizama ngeemoto ezinkulu zinani abantu banakho lokho ingakho kubone umuntu namhlanje uma eyinyanga noma eyini noma ewumfundisi nje ngikhumbula inyanga ezolikhumbula ikhuluma ngabafundisi ithi ngibabone bayahlupheka uthola umfundisi unesudwane eyodwa uthi ngize ngicabanga ukuthatha kuleya wami ngibaphe la amaningi engithengela wona ngoba wayazi umfundisi uthi akayena umuntu obheka indaba zokuswenka obheka indaba zani wayehlala ebheka izwi ebheka abantu bakaNkulunkulu namhlanje ke nalezi ngoma sezingene kulento ukuthi bathanda ukuba ukubukwa ngeemoto ukubukwa ngani ngokukhazikazi njengabo labafundisi namhlanje asebakhonza ubukhazikazi bakhonza ukubukwa ngezinto bese ke kugcina sekunjalo ngoba siyisizwe esinjalo lento ngithusile mangiyibona ibhalwa umfundisi waseNigeria lento ikhona kanti yonke indawo la kunomuntu omnyama umuntu ukukala ngokuthi unani akaqali ngokuthi uthini noma ungakhuluma into ebaluleke kangakanani kodwa uzokhuluma ekugcineni ethi unani uzukhulume nongitshela lento wena unani uJohane wayehlala lapha emahlathini uJohane umbhabhadisi ehlalele emahlathini uJohane umbhabhadisi engenalutho koba ingcusane eyayiya kuyena iyomlalela buka uJohane umbhabhadisi engenalutho enjalo wabhabhadisa inkosi uJesu wagcina ebhabhadisa inkosi uJesu uJohane umbhabhadisi uyena wayebhabhadisa ubaba uDlomo Petros Dlomo lokade sikhuluma ngaye khona engenalutho nje ulando oba mfundisi ubaba Dlomo esehamba emhlabeni ulando inkosi la walando akuthunywanga umqondisi
kwafika uShembe uthi mangifika Edington esibhedlela ngaphakathi uthi kade ihleli la uthe sengizokulanda fika utshele uSazen noSithando ubatshele ukuthi lingashaya lesithathu bengafikile la wahlakanipha umlungu wathi mehlakanipha umfundisi uNdlovu wasemlazi angimbize ngegama uButhami uyalwazi lo hambo ubuyena wahamba nokuSazen naye wama ngiyambona bafike bathenga amapijama amasha bafike bamgqokisa wona bamgcoba usekhona umfundisi uNdlovu namanje ngiyambona lo bescleaner ohambeni hlangakazi asala sesingakhohlwa yes 22 July izolo mfundisi 22 July izolo asingakhohlwa ukuthi 1906 22 July yayilona suku lapho khona wangena ezizalweni samanzi waphuma esebhabhatisiwe usuku lakhe lokungena ezizalweni samanzi bokuyizolo ubani bokungena 22 qacisa umqali wendlela umprofeti Isaiah Shembe nazo 22 July 1906 futhi njalo mhla ka22 sikhumbula ukuthi kwenza inhlayisuthi yazi ngomthetho ingabe u22 iyawuhlonipha cabanga ngoba lento yenzeka kungena u23 ngesifungo singena izolo isifungo sa u23 wayizolo ubumkhulu kakhulu ubungaphezulu kwazo zonke izinto iwona bekufayeke sigxile kakhulu nje ukuthi yazi kwavele kwaqonda wakhumbula kwaqondana nalesihloko esikusona namhlanje ukuthi UbuNazaretha beyobuza inhlanhla bekufaka impela bokufanele bakhulume ngayo ukuthi njoba ku22 July hlayisuthi ngabe seyikho yini sisekwenza yini akukhuluma ngakho ngoba ayizosiza lento uyabona ukuthenga ibheshelisha kube lengwe kube la yonke into akuzosiza uma sikhohliwe ukuthi yini eyobulala ubuNazaretha akukona ukuswenka akukona ukufaka ubuNazaretha ebizayo akukona ukushintsha izinto kodwa koba ukuphuma emthethweni sekuvela le ncwadi yomngcwabo mfundisi njengoba ukhuluma ngokuthi ngokukhuluma nje ngomthetho ngoba phela sikhuluma ngenhlal'suthi lana ukuthi iyobuzwa emathanjeni ubuNazaretha ngoba uShembe ufike isizwe siqilaziwe wafika wasilethela uNkulunkulu wafika wavusa indoda wavusa umuntu omama wavusa insizwa wavusa intombi wavusa isizwe wasezosakha phezulu komthetho kanti indoda yini indoda ke umthetho ngoba njoba nje umushushayo nje mfundisi ngicela ubuke la mfundisi encwadini yomngcwabo ku page 85 to 86 la ithi khona isihloko indaba kaShembe Thembalimbe 85 ngicale phike lapho 85 86 khona nje la ungqale verse 4 ake ngicale ku verse 4 ke paragraph 4 no paragraph 5 uma uqhuba inkolo ungabawa ushiya phansi umthetho ngisho kuwe mphathi wezwi likaNkuluNkulu uma uthanda ukuba izwi elishunyayelwayo phakathi kwabantu liqine londa umthetho wena ngokwakho uma inkolo ingenamthetho ifile ushumayela ngomoya kungumthombo woku ngiyabonga mfundisi ngifuna ukuveza ukuthi njoba uShembe ethi uzobuza umthetho enhlal'suthini uma inhlal'suthi ingawubambela umthetho uthi inkolo ifile njoba ethi ubuNazaretha uyobuza enhlal'suthini ngoba indoda iyona indoda ngokugcina ini umthetho indoda shothi ngezindlela umthetho ingakho ke kuthiwa ngoba na Genesis uyezwa lapha ukuthi uNkulunkulu wanika ukhokho wethu Adam umthetho ukuthi ungadli kulesihlahla lesi uthe noma sekonakala umthetho wabuzwa kuAdam ukuthi uphulwe kanjani umthetho ngoba umthetho usendodeni abuzange nkosikazi Adam babili abantu kodwa Adam wenzeni manje engathi sinaso kodwa nathi sifo sikamkhulu wethu ngicathi kwakufanele kesenze indlela yokucela intethelelo uNkulunkulu ukuthi esikhundleni sokuthi sithi
sonile ebusweni bakho sasola uNkulunkulu njalo siyavika uthola ithuba lokuyisola uyisoli Adam wenzeni hayi lo mfazi onginike yena uyikhomba inkinga kwenye indawo akushiya ukuthi ubani okwenze nje Adam wenzeni ngoba lo buza uyazi ukuthi wena usubona asangeni ngani endabeni indodana yolahleko angathi yafundisa ubani ngonile ebusweni bakho akakayibuza uyise mefika ithi ngiyasuka isayodwa ngiyawusuka ngiye kubaba ngofike ngithi baba ngonile ebusweni bakho uyisole yedwa engakahlangani nanoyise yenye indawo la uthenga khona ummeli khona ukuze kwehlisa isigwebo noma ukuze icala lakho lithi likhona lingabikho isemhlabeni kuphela ezulwini icala mase kuthiwa unecala noma kuthiwa wonile Shumayeli 4 verse 10 uma ulaka lombusi lokuvukela ungayishiyi indlela yakho ngenye indlela khona isikhathi lapho usolwa khona ungenzeli lutho uthi wena ngenzeli lutho kana kukhulunywa ngesono sanamhlanje kukhulunywa ngesidala kodwa kuzobheka ukuthi inhliziyo yakhe iyakwazi ukuyisola uthi mase uyisolile bese kuthiwa naloko yakona ke owawukona izolo bese kusolela ukubothi wena uyakwazi ukuyisola hey mfundisi siselana futhi kulesi sihloko lesi mayithi inkosi yasekuphakameni ubuNazaretha ngiyobuza ngize kubuze emathanjeni kushuthi kwakunakho ukuthi yazi ukuthi ubuNazaretha kune possibility ukuthi mngasebuka ngoba le nkulumo kabili aphinda athi futhi ayikho into yoba enhle njengobuNazaretha ingubo emhlophe yona eyomboza umhlaba kodwa kushuthi kukhona isikhathi la obungase bufikelwe khona ukuthi sithi thina sisekhona kanti asisekho yebo silo sithi thina sikhona nto hayi ayisekho lento kodwa kuyohamba khambe kubuye le njengoba ayishilo yana ngoba sibambelele kulele lizwe sihlalele ethembeni ukuthi njengoba ayishilo wathi ayikho into yoba enhle njengobuNazaretha kodwa ke lokho singayitsheli ukuthi thina wayikhuluma ngathi mhlambe imabeza laba akhona uhlobo oluthize oluzobulwela lobuNazaretha yeah hey le ncwadi engiyifundayo ngisuka ngathi 4 verse 10 is 10 verse 4 ithi uma ulaka lombusi lokuvukela ungayishiya indawo yakho ngokuba ukubekezela kuvimba izono eziningi ukubekezela kuvimba izono eziningi kungenzeka ukuthi uyathethiswa ukuze uthuke bese sithi siyeze isono sikufica uthukile bese siyabaleka ngibuka nje nalapha mfundisi nawe Thabo nabaleli bonke benanda awu mubuka umthandazo wesabatha ku paragraph 3 muthi mesabeni uJehova izizukulwane ngezizukulwane igcine imithetho yakhe anilobela noJehova ngencike yakhe uMose ubusubheka izaga 1 verse 7 zithi izaga ukumesaba uJehova kungiqala ukuhlakanipha and ukuqala ukuhlakanipha kuwini kugcina imithetho futhi uma ubambe umthetho kodwa umthetho ubani ofana uqinisa ubani ofana enforce noma abambe umthetho ngoba incwadi ifunda umfundisi ithi umthetho uqale wena ugcine wena ndoda ngaphambi ukuthi uzufundise ngawo ugcinile ningawo kuthiwa eNhlal'suthi leli bandla liyobuzwa uma sekwenzeka izinto ezithize ebandleni eNhlal'suthi iphi isakhona yini eNhlal'suthi yabo le ndaba mhlawumbe umbuzo ufanele ubuze ukuthi eNhlal'suthi isakhona yini uma isakhona eNhlal'suthi umthetho pho ulimala kwenzakalani emthethweni hey le ndaba le ngithi nami ngisaphequlula la ngithi ngifuna ukufakaza le ndaba ekhuluma umwandla la ngoba ushembe yonke lento esiyikhulumayo ubhalile hayi ukuthi isusele emoyeni ngifuna ukubheka nalapha abalaleli kungabi khona abasalayo yona nje ngisacela Thabo usabheka nje kunencwadi kaMalaki ibhale la ku paragraph 3 umthandazo wesabatha bhalwe inkosi yasekuphakameni uma uyifunda le ncwadi ifundiswe inkosi nawe Thabo incwadi njenganayekile incwadi kaMalaki
ithi uMalaki 4 verse 4 ubhalwe inkosi sekuphame njengoba nje sibuka la umthetho uma ubheka lencwadi ithi khumbula umthetho kaMose yamena uyiqale nje ku4 inceku yami engamyala ngawo uHerodi ngaye wonke uIsrayeli waba izimiso nezahlulelo umthetho isimiso yeah sokumisa uNazaretha ngoba shuthi izinto iqala ukunakeni komthetho mekwathanjiswa umthetho ngenxa akusami lutho into mengamile iyawa ngenxa ukuthi uyisihlobo ngoba ngiyakuzala bese ngiwuphula umthetho sokuqala lapho ukunakalayo kwezinto hayi sisendabeni enkulu sisendabeni yalobu ubuNazaretha njengoba ke manje semaphethelweni omhlangano isabatha elandulele lokugcina nangu lapho umthandazo wesabatha nesakhuluma ngale isabatha uverse 43 ndoda hlonipha uNkulunkulu ensukwini zokuphila kwakho yena leso umthando wakho ungakhubesi inhliziyo yamakhelwane wakhe emzini wakhe konke kubekwe endodeni yonke into isendodeni yonke kubekwe endodeni nanku WhatsApp ngisasho kune voice note la kodwa ngisayizama singabe siqhubeka ngifuna ukuthi okunye engifuna sikuqaphele batwana bahle umkhosi 1922 bokufanele bokufanele kulonyaka ukuzama ukuthi amasabatha ongawahambanga anciphe ukhumbula 1922 ila kwaqala khona isabatha siku 100 years akuthi nje 100 years kulunyaka akuthi nje 100 years ongenani angithi 98% noma 99% uhlala kanjani ekhaya ungayisabathini kuthini akuthi nje 99% ngoba 100 years ake yini lo mfundisi umthetho noma nje ungawuqinisa umthetho uyabonala udosha ukuthi uyakwazi ukuphukeka umthetho ungenzekile ukuthi ungabi khona kujeza yabo kanti uthatha isifungo ngiyohlala endlini kaJohn sesiqhuba imfundiso ukuthi uyakwazi ukuthi ubuye uxegisa ngiyaqaba ngithi hawu kwathunyala ivoice note yabuye ngithi ngiyayicenga ngisayibona hayi usayidelete uNjabule Bloss usabile angazi noma uthumele ngephutha yini hayi ayisekho ngithi ngixakazisa nje hayi soyidelete kodwa ke inamba 060 465 0345 060 4650345 inamba ka WhatsApp leyo ipage isikhumbula ukuphakameni iphinde futhi kube khona ipage inanda 88.4 FM uzokwazi ukuthi usithole lapho uthumele imiyalezo sikwazi ukuthi sifunde khona la emoyeni sisekhona nje kodwa ke sengiyabona sekusele nje imizuzu eyishumi sigoduke sibonge kumdala weinsuku ngoba sesomkubothi siphuma sesigijima singazange sabonga nokuthi uNkulunkulu usigcine uNkulunkulu usiphile ukuthi sikwazi ukuthi sihlale lapha namazwi esiwakhulumile lawo abengaveli kuyena nabantu azangangeni nje enhlizweni zabo balube phazanyiswa yithina kodwa kungene la uNkulunkulu athanda ukuthi angene enhlizweni zabantu bakhe abakhe nathi futhi singasali ngaphandle ngoba amazwi akhe kwathina nathi asakhe lawo mazwi ayithola indawo nakuthina singafike sikhulume makusukuma nje la siphuma ngomnyango awubabona abantu sesenza into opposite ngoba nathi lamazwi siwakhulumile nje sangacela ukuthi uNkulunkulu nathi awasakhe amazwi siwafunda phansi nathi singawalibali nathi futhi abheke kuthina asiwabhekisi nje la siwabhekise khona kubo bonke abantu nathi awabheke kuthina ngoba asidle uma sifunde incwadi lapha ethi intshumayelo zenkosi langa amazwi enkosi lawa nathi siyawadinga ngaphandle kwawo nathi asiyilutho ithanya indoda abantu ababebhala iBhayibheli ngendlela ababehlonipha ngayo kwakuthi njalo mebefika egameni lethi uNkulunkulu ngaphambi kokuthi alibhala thandazi
ngaphambi kokuthi alithinte athandaze athi sengiyacela unginika amandla ungivumele ukuloba igama lakho. Uyabona abantu laba bakuthiwa bonke labantu ababethatha leza ngoba bazi ukuthi khona omubi. Mfundisi uShembe sesimshibhisile kubantu ngikuthanga ngigibela itaxi la ngase City Hall ngiyale waterfront bese ngena amantombazana aphethe amabhodlela nje aphethe namapizza ahlale la eback seat la ngihleli khona ngiyitshela ukuthi mina hayi amantombazana ayingelela neziphuzo kodwa akavela kudliwa kuphuzwa eTexini. Hayi ngibona udriver memeze driver yakuphuzela eTexini. Hayi amantombazana ayiphuzela phela ama drink ake azasukuma udriver aguqa ehlalweni abheke emuva angamnaki futhi hayi nami ngize ngiwabuka wanamsebenzi nalento ayisho utshwala phela utshwala banamhlanje sengazi ukuthi ama cold drink thina singazi uvela ubone nje ukuthi hawu hey amabhodlela abhaliwe Smirnoff sihlaza hawu nje utahehe sinjena hawu sekwaba khona sinje manje kuthi kusenjalo angazi kuweni noma isikhwama la noma yini kulezi zinto ayiphethe notshwala bakhe ngene weshembe ngithi hawu hey le ndaba kaShembe lena hey ishiphiswe yithina siyishiphisile ngisho njalo ithina esiyishiphisile sesiyishiphisile umuntu usevela asho nje athi weshembe awu bengayona igama nje elibizwa isinoma kanjani ese hawu abantu babhala abacisha nangomunye ubhalile ngithe ngihamba network kade ebhalende la ngithi ngisayibuka ngiyifunda ngaphansi ngikhuluma ngokuthi angazi ama scriptures esiwafunda kodwa ubebhale ngesilungu kanjani ngithi ngisathi ngisayifunda wabhala wayicisha yena futhi hayi futhi kulungile ke vele isikhathi asisavumi sesiyangase kupheleni manje namhlanje abantu sesiyacela ukuthi bahambe nenkosi siyazi abasendleleni nabanye nomunye atshela omunye nilalele inanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni njalo ngamasabatha 4 to 6 Thabo kaSambuthi umfundisi Jesse Mhlongo ubaba uSandile kaMwandla sihlezi sinabo inkosi mayivuma abanye ade bengibuza uManduli hayi uManduli njengoba kusewumhlangano sizombona inkosi mayivumile futhi nakhona lapho enhlelweni ezizayo mfundisi siyavalelisa manje ake ngivalelise njengamanje nje indlela yami sibheke phezulu eTrust Feed emzini kaBombela ngizakusuka nje la ngizakugibela emkhukhuze ngiye eMantobela ngiyahamba impela ngoba sengiqedile lo msebenzi sengiya phambo kwesihlalo sobukhosi sithi ke bonke abantu abayayo namhlanje emasabathini la khona umhlangano lapho uShembe babizele khona bahambe kahle indlela ibe yinhle kubona abavikele ingozini zonke ngegama lenkosi yakithi kuphakameni uShembe amen amen baba Mwandla nami ngusandile Mwandla ngiyafisela amaNazaretha onke isabatha elibusisekile nabo abalaleli beNanda FM ngithi uNkulunkulu asigcine asibusise noma sikephi la sikhona singakhohlwa amaNazaretha amahle enkosini ukuthi siyobuzwa ngalobuNazaretha asithi noma sizabalazela ukuthi ubuNazaretha bugcineke kuze kufike isizukulwane esilandelayo amen esiququzela njalo ukuthi incwadi ikhona ubhalile ubaba uAdvocate Mnyandu sibonge nakuyena sithi inkosi izimkhumbule aphinda asikhiphele nezinye inkosi esekuphameni imupha amandla asikhiphele nezinye incwadi ezoloku iphume njalo amazwi enkosi kubalekile ukubhala ngoba ikhona la kulondeka khona lamazwi kuba babhalanga nje ngabe siwathathaphi ngabe sigcina sesiqagela bese kuba khona amahimim la akhulunyayo singayitholi ingakho njalo mfundisi ubaba uDlomo ngingathanda igama lakho ukuthi ngalibizi nongamazi uyozazi ukuthi khona ubalo uDlomo ekuhlale ekukhulunywa ngayo ubokwazi ukuthi ubuNazaretha bazi umhlaba wonke
ilo Dlomo lo ngamazi ke ngoba buphesha kwezilwandle nje uyena wawelisa indaba uyena wayiwelisa njengoba umfundisi kade ekhuluma ngoHexham noBeckham no Oosthuizen babeyilanda kuyena uLizgana iman of heaven wawalanda kuyena ubaba Dlomo lamaphepha Esther Roberts Esther Roberts Esther babewalanda lembhalo le ikhunyushwe lembhalo le ngoba ubaba Dlomo wenza umkhulu umsebenzi inkosi yomusa ayisibusise mfundisi siyabonga sicela inkosi mayivuma nangesabathe zayo futhi siphinde sihlangane amen